mu karere ka Musanze ahagana mu masaha ya saa 11 ku itariki 16 ari wo munsi w'ejo kugeza tariki 18 aho ngaho habasha kuba bigitangaza ubwo Bikira Mariya abasha kuba yakwigaragaza mu shusho ari kumwe n'abandi bantu batatu mu giti. Abanyamusanze batunguwe ndetse barikanga kubw'icyo gitangaza cyabasha kuba cyabera mu gihugu cy'u Rwanda. Birinda gusa n'ibyabereye Kibeho mu gihugu cy'u Rwanda nanone, kandi abantu bakaba bashaga ari benshi baturutse mu kindi gihugu ndetse no hanze yacyo baje kureba ishusho ya Bikira Mariya abasha kuba yababonekera. Reka dutangire inkuru neza. Umwana w'umunyeshuri imbwa ari gutambuka abonye ikiganza mu poto abasha kuba yabwira abandi bantu nabo babasha kuba bahashagara. Ubu tuvugana uwo mwana yisaba ikiragi kuvuga wapi, nta kintu na kimwe mu by'ukuri abibarije neza, abahageze neza, ababyumvishe neza. Uwo mwana wabasha kuba wabona iyo shusho bwa mbere bavuze ko agomba kubasha kuba yavugana n'umupadiri waje gukoresha isengesho ry'impuhwe mu karere ka Musanze. Nanone hakaba hasize amezi 5 isengesho ry'impuhwe ribasha kuba ryabera muri ako karere ka Musanze, ariko itangazo rishya nabasha kuba nabagezaho just now nuko umunsi w'ejo igitangaje muri ibyo Kiliziya Gatolika igomba kuba yabakorera ibiganiro, ikahakorera ibitaramo ndetse n'amasengesho menshi. Nucikwe ku munsi w'ejo tariki 17 aho ngaho Kiliziya Gatolika niho igiye kubasha kuba yamara igihe kandi iri kuhakorera. Bavuga ko kino giti bagiye kubasha kuba bacubakira ndetse bakagishyiraho uruzitiro. Ubu tuvugana hageze abayobozi bakomeye ndetse n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, polisi, daso ndetse na security. Bakaba bahageze cyane kandi bakaba bategereje ko abantu bagenza gake. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame arabivuga iki ngo mu bisanzwe igitangaje muri ibyo nuko Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda ariho akomoka. Aho ngaho mwako gace hakaba nariho abasha kuba yaturuka. Ibintu bishatse kuvuga iki? Bishatse kugaragaza iki? Tuguhaye ikaze. Nta kindi rero, niba wageze hano kuri YouTube channel yacu kanda ku buto subscribe ndetse ukomeze no kuba tugezaho, tukomeze no kuba twabagezaho ibindi biganiro, tukomeze kuba twafatanya mu nkuru tugende tubagezaho umunsi ku wundi. Turabakunda cyane. Ni Didier wanyu bakunda ugenda wohereza ibiganiro bitandukanye. Thank you very much.